Uje abateze amatwi ibiganiro bya James Sport Focus TV akakanya rero twaje kubagezaho amakuru agezweho ya siporo utasanga handi, amakuru tuba tubafite mu Rwanda, muri Afrika n'andi hose ku mpera z'isi hose tubabwira ibiri kuvugwa ingingo z'ingenzi amakuru yacu ari bwibandeho. Uyu munsi turaza kubabwira ishyirahamwe ryo mu Rwanda rya siporo yaje kuba rihambiriza umutoza watozaga ikipe y'abagabo nkuru nta wundi ni Adele Amurishe, yaje kuba imusezerera cyane. Turaza kugera ku gikombe cya Afrika, imikino myinshi irateganyijwe. Ikipe ya Maroc iraza kwisurana n'ikipe ya Nigeria, naho ikipe ya Senegal yesurana n'ikipe ya Senegal iraza kujya n'ikipe ya Egypt. Nigeria ikine na Maroc. Turaza kubabwira i Burayi match ziri bube ari nyinshi. Ikipe ya mu gikombe cya English Football League, ikipe ya Arsenal iraza kugusura ikipe ya Chelsea, naho match yabaye Manchester City nayo yaje kuba yitwara neza itsinda Newcastle ibitego 2-0. Bibutse rero bakunzi bacu kugira ngo makuru yacu atazajya abacika, mbere na mbere no gukora subscribe, bakora like kugira ngo ibiganiro byacu uzajye ubibona bitakugoye. Wo muri kumva rero nta wundi ndi Santos Cliff, gira ngo ibyiza bya James Sport Focus TV n'abasani umutumirwa ukomeye cyane, baramuzi cyane, ni umutumirwa uzi gusesengura ibigendanye na siporo. Gira ngo namuha ikaze muri studio za James Sport Focus TV, gira ngo namwakiriye cyane. Mwiriwe neza? Mwiriwe muraho. Amakuru meza ni meza. Gira ngo wakwibwira abari kudukurikira kugira ngo umuntu bari kumva ese ninde? JDS Sindayigaya. JDS Sindayigaya, ngira ngo mwamwumvishe cyane. JDS Sindayigaya, studio za James Sport Focus TV wazibonye ute? Nazibanye neza cyane ko nkunda na siporo. Murakoze cyane. Ngira ngo umutumirwa wacu mwamwumvishe rero, ngira ngo twatangira amakuru ya siporo tubafite uyu munsi. Ngira ngo ni ibintu byavuzwe JDS, aho umutoza Adele Amurishe ishyirahamwe rishinzwe gutegura imikino mu Rwanda Ferwafa byaje kuba rimuhambiriza cyane. Urabona iyi nkuru wayakiriye ute? Kwirukana kuri mugabo ntabwo byantunguye kuko ubu nta musaruro atangaga mu ikipe yatozaga, cyane ko atari ikipe ya mbere yaratoje nandi niko byagendaga bigenda. Nuko nabonye ntibyatunguranye cyane. Ngira ngo ni inkuru yavuzwe cyane ubwo uyu mutoza rero biravugwa yuko nyine nubwo ari umusaruro muke yagaragaje cyane, bikaba byatumye yirukanwa cyane agahambirizwa. Ese mu buryo bw'amafaranga bishyurwa cyane nk'abatoza iyo batandukanye n'amakipe, uri kubona kontara ye yari ikirimo, yirukanwe akiri ku kazi, ubu urabona bitabasha kuzamugiraho ingaruka? Birumvikana ko hari ingaruka z'umutungo, ariko wagiye gukoresha umuntu utinjiza umusaruro mu kazi ashinzwe gukora, igihugu cyakomera kigahomba, ariko udafite icyo amaze agataha. Urakoze cyane, muri kumumva cyane, ni umusesenguzi JDS ararenze cyane, arabihugurukiwe cyane. Ngira ngo ni inkuru yavuzwe cyane. Amakuru yacu rero twakwerekeza mu gikombe cya Afrika, aho kimwe cya kabiri kiri bukomeze cyane. Ngira ngo ni imikino itandukanye cyane. Ngira ngo JDS ni Egypt, ikipe ya Misiri iraza kwisurana n'igihugu cya Senegal, match itari buze koroha. Ese igihugu cya Senegal n'igihugu cya Egypt ni yihe ubona ishobora kwitwara neza kuri uno mugoroba? Umupira w'amaguru akenshi ugaragara uri kurangira, ariko urebye n'amahirwe na Egypt. Murabyumva rero, iyi ni match irabikomeye, aho irakinamo abastari ba mbere. Uwo nta wundi ni Sadio Mane, araba ahanganye n'umukinnyi Mohamed Salah. Iyi match rero dutegereje uko iri burangire, ni match itari bube yoroshye cyane. Ngira ngo rero indi match nakubazaho JDS, ni match iri bube saa 4. Ikipe ya Maroc yakiriye iri rushanwa ry'igikombe cya Afrika, iraza gukina n'ikipe ya Nigeria. Ikipe ya Nigeria ni ikipe igorana cyane. Muri ibi bihugu bibiri ni iyihe kipe uha amahirwe yo kuba yakwitwara neza? Yewe nubwo nkunda siporo ntabwo umukinnyi, ariko uko biri kose iyo nkurikiye amakuru mbona Nigeria ishobora kuba yatsinda. Urakoze cyane. Ngira ngo igihugu cya Maroc nicyo cyakiriye iri rushanwa, ni igihugu kimeze neza, gifite umukinnyi yafashe Hakim, umukinnyi ukina kuri kabiri, ukina mu ikipe ya Paris Saint-Germain. Uyu munsi araba ahari. N'ikipe ya Nigeria ifite abakinnyi bakomeye, n'umukinnyi bita Ademola Lookman, ikagira n'umukinnyi bita Victor Osimhen rutahizamu. Kugeza n'ubu ikipe ya Nigeria ni ikipe imaze gutsinda ibitego byinshi cyane. N'ikipe ya
Maroc nayo iri mu makipe afite defense nziza. Reka tubihereze ikibuga uburyo kiri bubisobanure. Reka amakuru yacu tuyerekeze ku irushanwa ry'igikombe cya English Football League, nacyo cyaje kuba gikomeza cyane, ngira ngo ikipe ya Newcastle United kuri St James Park yakiraga ikipe ya Manchester City. Manchester City iza kwitsinda ibitego bibiri, match rwose Manchester City yitwayemo neza cyane, ngira ngo igitego cya mbere cyatsinzwe no bita Renard Sherki, naho icya kabiri kiza gutsinda na Semenyo. Ibitego byagiye rwose Man City yitwara neza nubwo Haaland atatsinze. Reka mberekeze ku runo munsi naho hateganyijwe match, ni ukuvuga ngo ikipe ya Manchester City kuva yatsinze izahura n'iri burokoke hagati ya Chelsea n'ikipe ya Arsenal. Match ziraba zikomeye cyane. Ikipe ya Chelsea iraza kwakira ikipe ya Arsenal. Ese Jean Daniel Sindayigaya, hagati y'ano makipe Chelsea na Arsenal ni iyihe uri kubona ishobora kuba yakwitwara neza? aya makipe yose iyo urebye ubona ari ibihangange, ariko nshingiye ku buryo Arsenal ikunze gutsinda, reka nifuza amahirwe y'uyu munsi Chelsea Yego, nayo ibe yagira ayo mahirwe y'uyu munsi. urakoze cyane. Ariko Jean Daniel Sindayigaya abantu bagenda bibaza ati ese Jean Daniel Sindayigaya ni iyihe kipe akunda muri ano makipe akomeye i Burayi? Yewe nkunda Arsenal cyane cyane, ariko umunsi amahirwe nyeguriye Chelsea. Urakoze cyane bakunzi b'amakuru ya siporo. Reka ayo tubafitiye turayasoreza aha, tuzagaruke ubutaha. Uwo mwari muri kumva nta wundi ni James nari mfatikanyije na Jean Daniel Sindayigaya. Murakoze cyane.